Hanze aha hari abantu bashaka gukorera amafaranga, gusa ntibazi ukuntu bashobora gukorera amafaranga. Ibyo biroroshye rero, niba uri umwe mu bo, iyi video ni iyawe, ukwiye kuyireba kubera ko muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga ukora ikintu ukunda, kandi ibintu biraba byoroshye cyane, just nkurikira intambwe ku yindi. Kugira ngo rero tugendane, kora subscribe, noneho reka dutangire ni video. So, nkuko uri kubibona hano ni kuri channel ya Agasobanuro 250 Trends. Iyi channel tubazanira video zerekeye ukuntu ushobora gukorera amafaranga ku murongo. Noneho tubazanira n'izindi tips nkuko uri kubibona hano, tubereka ukuntu ushobora gukoresha telefone yawe cyangwa se computer yawe, n'udutips dutandukanye cyane. Nka hano twaberetse ukuntu ushobora gukora account uri mu Rwanda ya PayPal. So abantu benshi ntago bazi ukuntu bashobora gukora account ya PayPal mu Rwanda, gusa twarabiberetse. Ibyo bintu ni ibintu byoroshye cyane. Iyo video ni hano, ushobora kugenda ukayireba nayo kugira ngo ubone amafaranga yawe. Kubera ko video zose tubazanira bishyura bakoresheje PayPal, gusa bishyura noneho bakoresheje n'izindi method. Ni ukujya hano kuri register, ni ukuvuga ngo hano ugiye gukora account yawe. Nukirika hano ako kanya barakujyana aho gukorera account. Ni ukuvuga ngo hano ugiye gukora account. Niba ufite account kuri iyi website, just kirika hano ako kanya baragutwara kuri login. Ni ukuvuga ngo hano ugiye ku login in muri account wakoze hano kuri register. So nukirika hano, reka dukirikeho, nukuvuga ngo baragutwara aho gukorera account. So je mfite account, so nta kibazo, gusa we niba ufite gusa niba udafite account, just kirikaho barahagutwara. Nkuko ukibona hano, you are already registered. Nukuvuga ngo je mfite account hano, gusa iyo udafite account nabwo barabikwereka. So noneho reka ngende muri account yawe yanje mwereke ukuntu ushobora kubikora. So hano nkuko ukibona hano ndi muri account yanje. So reka mwereke hano niho ndi muri account yanje. So ninja hano nkuko uri kubibona, uri kubona ko mfite movies zisa. So nkuko uri kubibona, noneho aho gukorera amafaranga na handi scrolling hasi. Nuja hasi, nikuvuga ngo urabona refer and get movie. Nikuvuga ngo ino ni future. Iyi video narayikoze gusa yagize ikibazo kuko nyene igihe narangije kuyikora iyo video ako kanya bahise bahindura technique, gusa hano babazaniye no technique nshasha ishobora kukwemerera gukorera amafaranga. So ni gute rero watangira? So hano hariho icon iriho ka gift k'umutuku ku ruhande, ushobora gukirikaho naho bakahakujyana, cyangwa se uka scrolling down cyangwa se hasi kuri page, none ugakirika refer and get movie. So nukirikaho ukubona ko ako kanya baragutwara ku yindi website, ku yindi page hano nkuko uri kuhabona. Noneho icyambere rero ukwiye kwitwara cyangwa se ukiye gukora ni ugusoma. Ino ni inkuru ya mbere ugiye gukora.
gusoma. Jya kuri refer ukorere izindi points, ni ukuvuga ngo uragenda hano kuri refer rero, none nk'uko uri kubibona hano ni ukuvuga ngo hano ni kuri referral yawe, ushobora kubona link, gusa hano nk'uko uri kubibona ni kubera ndi kuri codinga, gusa weho uraba ufite link yawe urasharinga n'abandi kugira ngo ubone amafaranga. Iyo link urayikopinga, noneho nurangiza usharinge kuri Facebook, noneho umuntu nakirika kuri iyo link agakora account, ako kanya urabona points. Kandi ndakwereka ukuntu ibintu biraba bimeze. So nk'uko uri kubibona hano bazanaho utuntu dusha ushobora gukora, nk'uko uri kubibona gusubscribinga kuri channel, ubona points 150, noneho gusharinga iyi website kuri Twitter, bafite no gusharinga kuri Facebook, gusa ibyo biraza byose wowe nujaho urabireba. Nk'uko uri kubibona hano ni 50 points, ni points 50 nk'uko uri kubibona. Noneho ngiye kukwereka points ukwiye kugeza kugira ngo uvaneho amafaranga. So nuja hano reka nje ndebe points mfiteho, urajya kuri view profile, nukirika hano kuri view profile, ako kanya barakuzana kuri account yawe. Nk'uko kubibona hano mfiteho points 10, ni ukuvuga ngo iyo ukoze account ubona points 10 z'ubuntu. So icyo ndakora rero ndakirika hano ngaruke kuri home, noneho ndakirika hano kuri claim, ni ukuvuga ngo hano ugiye kuvanaho points zawe niba warangiza kugeza izo points. Hano ukeneye points 500 kugira ngo usabe movie ushaka, ni ukuvuga ngo nugeza points 500 urasaba movies ushaka cyangwa se film ushaka. Nk'uko kubona urabona movie igezweho, noneho nk'uko kubona ku buntu nuzana umuntu cyangwa nupostinga iyi website ku mbuga ngoranyambaga. So ni ukuvuga ngo nupostinga iyi website, ni ukuvuga ngo urabona movie y'ubuntu. Ni ukuvuga ngo turakohereza movie kuri email, bakohereza movie kuri email. So nugeza points izi points 500, ako kanya urabandikira, cyangwa se niba udashaka gukomeza ushobora gukomeza kuri points 5000 ukavanaho amadolari 5. noneho nk'uko uri kubona ni amafaranga menshi mu manyarwanda, amadolari 5. So points 500 kandi ni ibintu byoroshye cyane. So ngiye kukwereka noneho ahantu ushobora kugenda ugasharinga iyi website kugira ngo abantu benshi bayibone. Ibintu biroroshye cyane. Nugenda kuri Facebook, reka twandikemo Facebook. So hano ndi kuri Facebook, nk'uko uri kubibona iyi Facebook group, nk'uko uri kubibona iriho abantu benshi cyane. Nk'uko uri kubibona 47,000 bagiye kugera 50,000. Rukubona ko abantu benshi cyane no posting ikintu ako kanya barakireba. Nk'uko uri kubibona abantu benshi bapostinga buri munsi. Rukubona ko yindi igejeje likes 50. Rukubona ko 1000 nangahe bamaze kugeraho, bamaze kubireba. Rukubona ko ari ibintu byinshi cyane upostinga hano kuri Facebook. Noneho iyi link iyi group ndashira hasi mu description kugira ngo nawe ujemo upostinge ukorera amafaranga. Noneho numara kubona iyo link yawe hano kuri referral program, icyo urakora urayisharinga, barayiguha urayisharinga hano kuri Facebook group. Ino group just andika kuri Facebook agasobanuye 250 official, ako kanya iyi group barayizana. Noneho numara kujoininga iyi group ni public, ni kuvuga ngo ntabwo ukeneye kubyira admin nshiramo, oya ino group urakirika join, ako kanya ube winjiye ndani. So nk'uko uri kubibona ino group iragufasha cyane no postinga iyo website hano, abantu benshi barayikirikaho, noneho utangira gukorera amafaranga. So nk'uko uri kubibona ni ibintu byoroshye cyane. No video ntabwo nshaka kuyikora ndende, gusa ndi kugira ngo wabibonye ukuntu ushobora gukorera amafaranga. So niba wakunze iyi video, please ihe like kugira ngo abantu bayibone, abantu bayirebe, usharinge ndetse n'abandi n'inshuti zawe. So ndagushimiye cyane, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo udacikwa n'indi video iri kuza, kuko buri cyumweru mbazanira video zigeze kuri 2, kandi izo video abantu benshi bakuramo ubwenge bwo gukorera amafaranga ku murongo. So utaba mu bamwe basiga channel yanje bakagenda abasize amafaranga ku imeza. Please kora subscribe kugira ngo ufate aya mafaranga abandi batayatwara. Noneho reka tubonane mu video y'ubutaha. Ciao.